kuruta ubukire burimo ubuhemu. Ibi kugira ngo muzuve neza, nimba bwira uyu mutwe ndabona kuvuga ibindi muraza kubyumva neza. Kuvuga ngo umunsi ahaguruka atabara, hari benshi bari babinaniwe, bagiye babitubwira muri iyi minsi ishize, batubwira ko bariye n'amafaranga ariko baranga ntibagenda, ariko we ahitamo gusiga intebe yari afite muri leta, aragenda aja gutabara ubwoko bwiwe. Intore idahusha intego, umutoza watoje abato kwitabara, intyoza yanze intebe muri leta, isiga amapeti ku rutugu, umugaba w'ingabo, umugabo w'ijabo n'ijambo, generale watuye mu bijabo, wagiye ijoro ngo udukize abadutema amajosi. Ni ukuri ejo bundi ijuru ryakiriye intwari, intwari y'iteka itarasabye tike cyangwa ituro ngo aje gutanga ituzi iwacu, watabaye uteye nk'intare ukeye nk'itara. Ubwo wari umaze gutohoza no gutahura ko leta idashaka ko waturutse hatekana, wateye intambwe utambuka gitore uti uje iwabo ntatubwirwa itoroshe. Generale we, wanze ijana ugenda ijoro utega ijosi, ni ukuri uri mu ijuru. Wanze ku buturo bwacu buzaba ubutayu, ngo tutaba abakene kubwo kubura ubutaka. Warenze imipaka uti impana ntizavuga ndaciye izo mpaka. Wavuye mu ntara aho wari utuje mu mapeti n'amasariyuti, intebe yawe urayiterura uyitereka mu biti by'imigeti, abari gutura ngo urinde abaturage bawe. Generale wazamutse inzira y'inzitane, wanga ko izina ryacu rizima, wazamukanye ubwuzu urenze ku misozi izuba rirarasa, warakoze kuzirikana inzirakarengane. Watanze umusanzu kugeza wambuye ubuzima, uwo musanzu n'umusingi w'ubutsinzi uyu munsi. Generale wagiraga ubwenge butagira ubwoba, ubwoko bwawe bwari ubwato butwaye ubwoko. Generale indwanyi y'imidari, imirindi yawe yirukanye amabandi, ntiwitaye ku nduru y'amabandi, babandi banga iwabo. Urwana usa n'udafite indaro, indahiro yawe ni ukurwanira identite yacu ugiye ntadere. Udusigiye izina ritazazima, uyu munsi turamadura. Generale wanze ko mibunda izabumvamo n'imbuni, wanga ko minembe izaturwamo n'imbwebwe, uti ibijomo tizumvikanamo ibijabo, uti rurambo nayo izaba irembo ry'amahoro. Uri isoko tuzavoma nidusonza, tuzinjira mu masezerano wameneye amaraso, izuba ryacu rizazima. Ubu izina wasize rirazwi mu isi, bidashingiye ku mazuru tuzahora tukuzirikana. Uri umugabo udusigiye umurage, umutima wawe utuza aho utuye, natwe abo watoje turi ku muheto waka umuriro. Iwacu umuseke uzatambika, duture tudatinya umugeri w'umugome, ibisumbugari tuzabigeraho. Watuganirije byinshi wishimye, ubishimangira utishisha, tugushimiye kudushimisha nshuti yacu. Ku rugamba n'umugambanyi ntiwiganze ngo ube inganzwa, wabaye ingenzi muri byose, watanze ikiguzi gihenze, umucunguzi w'abakunzi bawe. Wambaye umwambaro w'abami, wambara kwigura abakwibarutse, waremeye ku misozi y'umurenge, imisozi irabimenya iraremera, iremerera abaturenganyaga baraganya. Afane ntupfanye umugayo, wabaye umugabo ukwiye kuba umugeni mu ijuru. Tugushimiye kunamura icumu ry'abagica bashaka kuduca iwacu, duhugurane n'iby'amahanga arahanda, duhane gahunda yo gutaha. Amahoro si umuntu, amahoro ni abantu. Umugambi wawe ni ugutura mu gihugu dufite ubwenegihugu butari ubugurano, iwacu bacunda amacakubiri yaracitse. Munyemerere zimega n'umusozo kuvuga chef wa staff, twageza mu gicuku amapeti ku rutugu, ubutwari mu mutima. Abasigaye dusangira isano n'amaraso y'uwo musaje, utureba mu maso abone nta diferanse. Mon general, iyi generation izakwibukira kudukura mu buja bw'abajenesi, uduha ijambo. Byose byavuye mu kwemera kwiga. Ugenda ijoro, urara ijoro mu bijabo, witwaje ikijabo cawe, urinze ikije ngo kitajana abajama bawe. Uritwara itazahararukwa,
ubutwari itazaharikwa umukambwe mu mwuka umuziranenge w'umunyabwenge. Aho turi hanga amahanga arahanga, nta heza k'imurenge, gahunda no kwirwanaho dutaha. Au cœur de l'Afrique où les héros naissent et nos retardis symboles de courage et de fierté, général Makanika Michel Rukundo Gogo, général de la Gêne, tombé au chardonnay, victime de la trahison. Ces pas ont marqué l'histoire, ces actes ont inspiré une génération entière à la recherche de la liberté. Il a marché la tête haute face aux défis et aux épreuves et a donné sa vie pour le bien, pour la justice et pour la paix. Son cœur battait pour son peuple, pour son pays et pour sa terre. Il a défendu les innocents, les opprimés, les faibles contre les forces du mal, contre les ténèbres et la haine. Il a planté les drapeaux de la liberté, de la justice et de l'amour. Mais les malfaisants, les lâches et les traîtres ont conspiré contre lui, ont ourdi des plans pour le détruire. Ils ont frappé dans l'ombre avec la rise et la perdue et ont pris la vie de celui qui était un symbole de l'espoir. Mais son esprit vit encore, son héritage reste un modèle pour les générations futures, un exemple à suivre, de courage, de détermination, de sacrifice et de l'amour pour le bien, pour la justice et pour la liberté. Et nous nous souviendrons de lui, nous honorerons sa mémoire, nous célébrerons son héritage, nous suivrons ses pas, nous marcherons sur la route qu'il a tracée pour que son rêve, son esprit et sa vision deviennent réalité. Que son âme repose en paix, que son esprit soit